ukuphelele media kufika isitha somlungu esasingafuni ukusho ukuzwa ukuthi lo muzi le ndawo le ingekashela se-AWB waye umabhalana waye uyafika ke lo mlungu la ekhaya sesiyazwana naye soniswa into yodwa hayi sisanso sheme sidwala samamhlolo inyanga yisulu okwathi uma ngabe sebengibophile la ehlathini ngo92 eqala baseyangibopa bangisengela basabangithola uma sebengibophile bathi ke sikubophela ukuthi utholakale endaweni engakufanele ukuthi uhlale kuyo ngoba le ndawo sekuyindawo yesiqiwo yayisidayisiwe le ndawo idayiselwa kwaba AZ Bombers beqiwo siyabopha ngithi nalapha engibophe khona ngibophe endaweni enhle kakhulu ngiyojabula uma ngibophile ngisho ngafela ejele kodwa ngizobe ngifela eshele ngoba le ndawo yakashela bathi ke labelungu yini ungasikhombisa ngayo ukuthi le ndawo ngempela ingekashela ngithi ke mina cha kulula shoneni nina ukuthi nifuna ukuthi ushembe ezeni ukuze nibone ukuthi indawo ngiyakha ngempela base beyahlangana bakhali ngiyazana babuya besa kimi bathi lo mfulu uyawubona lo umzingazi igama lawo ushile wawela ngeenyawo wena ngaphesheya kombonami ofishi babe banjwa ngesandla ushile lo mfulu unawo amanzi aqoqelwe ukuthi ahambe emseleni ukuze aye enjinini ledonsa amanzi bathi ke sifuna lo shembe wakho agcwalise lo mfulu ngithi mina awukulula lokho shembe uzogcwalisa mayibonga Nkosi bathi uzogcwalisa uzogcwalisa kanjani yolisi isulu shembe ugcwale lo mfulu bathi hayi uyabona masiyibuka lapha imvula kulezi zinto zabo abayabuka ngozimvula ayikho imvula uzoyigcwalisa kanjani ngithi mina njengoba senitheni nina nifuna ushembe agcwalise lo mfula anesizulu ugcwale lo mfula okwenu lokho kuphela yekani ukubuza uzogcwalisa kanjani akhona okwenu kashembe nami bathi nini mithi mina hayi phela sazokushembe naseningiphuthuma inyanga yisule esimapondweni la yayikhona base bethi hayi kulungile awuye kulo shembe wakho ngitetelele base beyangidedela nase ngiyahamba ngaya kuZulu khona uZulu bese lapho belapha eMandeni nakwasithele baba ngiboleka imoto abelungu bathi angiyotshela ushembe agcwalisi umfula uZulu awu tiyane utheni wena ngithi nothe umshembe uzogcwalisa wathi uZulu umthiyane yini azalethe wathi umthiyane ngathi sugagamele ngase ngiyambona uyangabaza ngase ngiyamshiya ngathi okwakho Zulu nginikeza imoto kuphela wayesethi cha ngifuna ukubona upetrol uzofakwa yini emotweni nansi imoto ithatha uhambe nayo iyolala ekhaya kwakho ayithatha le moto ngabuya nayo kwamangeneki lapho ngalala nayo lapha yasekuyipheka khona ngapha enikweni labafakazi ngalala nayo khona kwasekuseni ngayikwazi ngibheke emampondweni ngasuka lapha ngo1 ngafika emampondweni ngo5 uma ngifika ngivusa abafundisi
ngithi ngithunywe ngabelungu bangithume kuShembe ukuthi uShembe ma ethi le ndawo ngeyakhe akabhalise umzingazi kwakuba uMadlala kwakuba uNdunakazi bathi ke hawu utheni wena nami thina uthe uShembe uzogcwalisa wathi uMadlala mfana hawu bekufanele ungavumi ukuthi uzogcwalisa uqala kuShembe ungasho ukuthi uzokwenza ayiboni bangaba cha ngiphala ipeni ngoba nithi uShembe selokhu efikelela kakhulu ngiphala ipeni ke ngibhale konke lokho engizokukhuluma lapha bese kuthi mhla uShembe ephumako ebese niyamfundela bese becela ipeni banginikeza bacela iphepha banginikeza nangisabhala idate base siyaphuma isithandwa sifubile saphuma sabambelela eframing ngesandla sika left sifaka amapijama sathi uphi lo mfana osuke embuza angifalisana ngejubane ngibheke akujinge lekhaya ngagejini uma ngifika kuShembe ngiguqa ithi nyanga yisulu hawu mfana bathina belungu ithi mina baba bathi le ndawo akusiyona yakho uma uthi ngeyakho bathi yisizulu ligcwale lo mfowethu wena utheni nje uzogcwalisa ayi saba nento into madoda sabe sashintsha isimo sokuma sasiphuma ngaphandle sasesibambelela ngo-right sasesithatha u-left sasesiyabuka sabuka esandleni wasesusa isandla sakwa-right wayesehlisa ngomuno esandleni sakhe sika-right sika-left wehlisa ngomuno njengomuntu efunda amagama wathi waphinde wenyusa waphinde wehlisa wayesethi hamba batshele mfana ukuthi izulu lizobunanga lesithathu emini ngo-1 asi ngiyacela lokhu kumele umfana kaMthiyana ngicela manje noma ngabe uyamzona umfana kaMthiyana noma ngabe wabona kodwa ngicela ungambheki manje ngoba kuyena umfana kaMthiyana lokhuluma khuluma isithunywa sikaShembe uzoba neshwa into mhlawumbe kufanele kusize bese ingakusizi ngenxa yokuthi wabuka uMthiyana ufuna wehlukanisa uMthiyana noMshumayeli uMshumayeli yedwa Mthiyana yedwa ngosuku uMthiyana cha akaba uMthiyana lo mase ngiphumela lapha ke uyobuya ufaka uMthiyana enhlizweni yakho uma ngabe sikhulumela into ezezulwini yayisithi yini okunye ukufuna uthi ngikwenze ngathi ngaba akusekho okunye Nkosi sokwanele yikho lokhu bengulandile yasinikela ngase ngikhiphe ishumi loshelele lale ishumi esihlangene yakho iphepha yasifumbatha yalifumbatha yaphinde yalifumbatha yaphinde yalifumbatha yaphinde yalifumbatha kwesihlanu yasithi sekuphelele hamba la lishumi ngixolele Shembe sukele pheke lesibisi usiza umthwesa ilona ufuna lo muzi babethi ngiyahlala babe nithuka bethi ngiyahlala ngiyosukela belungu bazombulala namhlanje bagcwele la ekhaya babonile abanye babethi ngiyahlala bagcwele la ekhaya abasezini bethi
hayi sesifikile siyaxolisa sasithi uyahlala. Ngabe sengiyigwasa imoto mbuya ngizala eRichards Bay kwathi ngolesithathu ekuseni ngabe sengiyahamba ngiyakuba belungu eRichards Bay le ukuthiwa Richards Bay engabikho yayikule eMerency kwakuyona Richards Bay ngase ngiyabonga afika ngo-9:30 hayi ngase ngisho lo mlungu uthiwa uRosso la kwakunamajaledi la elabo 10-15 ayakhiwe 1 kubanjwa le ndawo ukuthi Thushembe ufuna indawo yakhe kungenzeka yonke le ndawo ngekashembe asivimbe ngamajaledi bawakha nga-1 lapha eBethlehem lapha usethi-ke lo mlungu usufikile semfikile uthe Mshembe wakho ithi nawuthe Mshembe izulu lizokuna namhlanje emini ngo-1 base bephuma lethi lapha kuxekelele leli ehlola imvula base beyabuyo bayingunga bayibuka babuya bahleka bathi imvula ayikho lo Mshembe wakho ngathi akayazi le nkulumo ngathi mina ngithi ngitheni ngifuna isulu ushembanisa isulu uqale imvula bathi bona yebo hayi-ke akukhona kwami ukuthi ayikho lapha yani kodwa kushende khona ngabe sebenza ukudla khona lokho ukudla kwenziwa ngabayazi lapha abasebenza emahhotela okuchonywa izinti okuhlonywa ngezinti bakwenza banginikeza ayingabonga ngase ngiyasuka ngiyahamba khona isihlahla sasesikhulu silapha ngasedibheni ngase kufika ngalapho ngasibaso yayithe ukoma leyo ndawo leyo igqumana idibheni yayingakabikho ngase ngiyalala phansi kwalesihlahla somqokolo ngase ngilamela briefcase yami ngabuka phezulu lale uhlaza linganalo ushifu abo Shembe hey Shembe uNkulunkulu 10:30 11 11 12 12 1:45 10:50 ngaqala awu Shembe ngiyahamba nokuhamba lapha ngigcwele amabhandishe emzimbeni nangeqile esibhedlela ngilimaswe ukuthi izwi kaShembe ngilalelanga leli sengikhuluma ngalo imali emsebenzini ngaye esibhedlela emakhothi wafika uShembe waqhamuka phakathi odongeni hayi esuke emini wadabula udonga nje waqhamuka khona wayesethi wena mfana ufunani lapha ngathi ngiyagula ngilimele wathi ngiyazweli ngase ngiyasho ngathi pho ufuna ngenzeni mina ngathi ngifuna ungisindise Nkosi yezwe nomhlaba abantu bazothini ngingane ngingaka ngibukeka sengindlobo wathi lalela thina kwaShembe sesihlolile amehlo akho umthambo wangenhlanye ayi umthambo wangenhlanye awusasebenzi ngeke sabona leliso lakho kodwa sizokwenza ukuthi umuntu ohlangana naye engakuboni ukuthi iso lakho langenhlanye asabona kodwa mawuvuma ukuya lapho ekuthuma khona thina kwaShembe ngathi ngiyavuma Nkosi kwathi makuwa 5-1 ngaqala ngakhuluma ukuthi Shembe bazongibulala lelo hawu umdayiselani kodwa hawu yofa ingane zami zingangiboni ngishiye unkosikazi amabili ekhaya nesalazi siza lapho sikhona la ekhaya nonkosikazi wayedwa omdala khona la ekhaya abondliwa umuntu abanikazi womuntu kubo abakhaleli umuntu ngoba ngihlezi ehlathini ngenxa yesu kaShembe
kwathi mazi ithi 3 minutes to 1 labe seliyaduma izulu laduma kanye laduma kabili laduma kathathu lase kusuku qhamuka ifu ngapha lathi losihlaza linalutho aqhamuka ifu lathi imali la lasethi kwenyunga lasebuyela phansi laseliyadweba liphindele emuva kwathi mazithi 1 minute to 1 la kwathi 1 o'clock layishaya izulu kwamina nganetha ngawa amatakataka ngase ngithi shembe sekuphelele ngase ngiyahamba ngiyabuya ngisabele ihlala ngafike ngahlala kulesa sihlahla ngase ngiyagoqa ngithandaza ngase ngiyabonga shembe lana ngolesithathu emini ngo1 ngoba usuku bakhona ngoba imini yangolesine ngoba usuku bakhona kwa imini yangolesihlanu kwa usuku bakhona kwa ukusasa ngesabatha kwathi ngo9 lasa wadwala imfula selokwabhala lokho uma bethi la emthandweni bangikhulumisa kanjalo ukuthi amanzi kwasho wagcina kanjani amoseka ngifele batshela ukuthi ushembe ngizotshela ushembe awashise lamanzi kwathi ngolesine ngaphindela kubo hayi ngase ngihambela phezulu ngase ngasana ndaba namlungu nami ngafika kubo ngathi yani molelo ushembe nisafika namanje bathi hayi ushembe wakho hayi khona unisile izulu omunye wathi hayi akuye belivele lizokuna ngathi mina kulungile kodwa lona linile ngesikhathi asishilo kusibuyekele kokunye lele ngo1 nangosuka kushiloko wongela bawumdluli isikhathi akunandi washiba aqinanga lapho eNazaretha ngabe sembuya ngisala ekhaya ngafika ngahlala la ekhaya sasisithi silwana lesubili injongo umusa kusukela namhlanje mfana wami ungahle ukudla izwe kwezo8 safuna ukuthi sikhulume nawe angiyazi into ezokhuluma kanti kuzofika abelungu laba abangama security bathunyelwe ukuthi bezongidubula la bangibula la ehlathini la kwakho khona indlu kagogo Masibiya kwakuyigqumana elalikhona lathi nganayihlahla kwakuyibala kwathi ebusuku ngo1 kwasekuqhamuka ihelicopter yazumeza yasiyama yehla basebehla belungu ngeyintambo bathi qatha bebo 5 nangigobe idokodo la kulesi sibangamloda wathi suka la uye lapha ya ngasuka la ngangapha ngafika ngagoba la khona usuku ngagoba lapha ngangaleliso ngagoba lapha bathe masebehlila bafika amathushe emehlwe la eMongo wayesethi uNkulunkulu wenu eNazaretha hayi impala la uhlesikhona bazokubona sukuyolamela kulesi sihlahla thatha impahla zakho yolamela kulesi sihlahla ebese kuthi masebesondele ungababuki emehlweni ubabuke inyawo uma babuke inyawo naye bakubona siyobe sikhona thina boshebe sekusingathini ngasuka ngayala ngikhomba khona ngase ngiyishiya leli dokodo kwakuyidokodo lamakhathoni kwama makhathoni engiboza ngawo phezulu ngoba ngasuka ekhaya ngaphethe ingubo ngangiphethe ishiti bread ngase ngiyawashiya la makhathoni ngase ngiyohlala la ngikhomba khona besa baze bafika la ehlesi khona balibona idokodo lami lamakhathoni base beyabula bafike bakhahlela babona akho umuntu phakathi
base bekhuluma badilile ikhafula dihambele ibalekile isifundo ngiyasizwa kuphela nje usikhuluma bathanda lokho kubalekile kanti ngisekhona hayi ngiyabonga ngibabuka emabhuzweni la kusho khona uBhombela wathi ngibabuka emabhuzweni wasokhipha ugwayi lokho kunye kwase kuyawulayitha kuyawubheka kwase kuthatha umetshiso kwase kulayitha namakhathoni hey umuntu ohlezi la nale standards usha amakhathoni la ngeke ubone hayi abazange bambone asha amakhathoni azaphela athi ma esephelile basekhipha isibhamu basigegege basibesihlaba emthini kwathi kube sitholile likhafula namhlanje besizokwenza nje kwasishaya apha emthini inhlamvu yangena khona kwase kuyanqaba base kuyahamba bangishiya asala naguqa ngabonga wahamba izinsuku bengizingela baphinda bangithola khona lapho futhi bangibamba ngalelo langa cha naze ngafika phakathi ejele ngangilanda abantu ngabalanda intambanana ngabacela ukuthi kabese lapha kuyisonto sizokwenza umthandazo ngizobahlangabeza ngoba abantu babesaba ukusala ngase ngibahlangabeza e14 nabuya nabo ngesala ngafika nabo lapha ya sathi uhesha kuseni nabo 8 sivula ibala lapha esokwenza la khona umthandazo sathi lapha nje sesiqedwe uvuka nathi ukufunda wasengena lezi imoto ezinkulu zamasosha zo3 namavena amabili ayilandela ngemuva sasi 24 amadoda ayi4 omama babe 20 asifika emisifeni lapha ayesehla amabhono amathathu esabeni nathi nami ngabaleki ukhona ushebe kulelela hayi bangilalela abantu ngaya kushe mabhonweni ngakhuluma nawo athi sizobopha usendaweni engafanele kanti naye silindele isiqedwe umthandazo ngase ngiyabuyela ngiyabo mama nalabo baba basefika hlabele khulu mawe na zira saqeda nasiyabufisa sasa siyasuka ngabaqhuba ngathi iphiveni abazongena kuyo lase likhomba ibhoni base bafaka yagcwala bathi ipheni base beyikhomba nabafaka kuyona hayi baba uhafu asisuka amapheni asisuka le makhomba khona esehamba kanti umlungu uyabhala lo baphetheko uphethe stage uyasibala njengoba singena lapha sim24 umlungu ubhala ukuthi sim25 sihambe sifike le police station sefise kufanele siyobhalisa manje amagama sibale sim24 inqaphi ibhuku ukhona igumede la osonta evula amehlo wayengomunye wayekhona eyiphoyisa ehamba nalowo mngani wakhe laba khathi ibhuno
ukuthi abahambe bawucinga lo muntu ka25 limbonile ukuthi ubegqokeni aphuma amaveni amathathu eyocinga umuntu ka25 akatholakala umuntu ka25 kuthe ngo2:30 ungena ishift ka2:30 wabuya umlungu lafika nje elingenela ishift ka2:30 lasibala eStocksini sim25 wabiza umlungu nebhuku lakhe ka25 wabala sim24 wathi umlungu lenkinga sengiyishiya kuwe esho kuleli sengiyishiya kuwe lithi India hayi ubane nabophile lo muntu kaBoshebe mina bobile loShebe lapha Nanda yena enzile munye into yena nikile kanti loli India elilapha lisihlobo noNoyibobe lithi mina bobile loShebe nenzile lo munye into lapha gogoka mina hayi sase siyahlabelela phakathi eStocksini sahlabelela isihlabelelo seshumi umuzi wamana lasiyasiphala India lasiphala lingena phakathi kithi lingasasikhombi ngomuno lihamba lesibuza manje igama negama kwathola ukuthi sim25 lo muntu ka25 akanali igama lathi hayi mina zoshiya afana ngalo layazibhala lapho umendi hayi kwaba sebusuku kwasekuseni siyobikela imanje wafika lo obesipophile wafika wangena naye wasibiza ngamagama wasibiza sim25 sawungena evelini sema sehla evelini empangeni sim24 asekho ka25 iveni ayikasizime endleleni hayi lo mlungu ulandela iveni ngemuva wathi ngoba le veni ayikasizime ndawo lo muntu ka25 wehle kuphi uthe mangena manje sibizwa kuthiwa singena boxini mina ngangumuntu obizwa ngasisilunga mfundanga bafana bathi Akhios number 1 nanguyena ngasimbizo ngoba imino bongoza laba bonke sebekhuluma izwi lodwa bathi sibizwe yilo usilande emakhaya intambanana wathi asizwe lapha asingaqala thina sibizwe yilo lolu uhlala asinyafuma yathi manje yebo uqinisile babizwe ngathi naye babalando yini inkosi yamakhosi wathi base beyabalwa abantu bengena eboxini sangena saba 25 wakumlekuko umlungu wayibeka phezu kwetafula wasuma uma ngenyawo wabala 25 wabuka ibhuku lo muntu wa25 akabhalwanga la ibhukwini bani igama lakhe hayi basibeqamba bathi K Shell wathi India asiyibone into eboshelela babakhe lo mthatheni nimbuyisele lapha enibophe khona bese kuthi la bani bathatha nibabuyisele la empangeni bayise station lapho uzogibela uzomtshela lapha bazogibela khona baye emakhaya kodwa lo ngibuyisele lapha enibophe khona ngoba uShembe uzolwa nani bangithatha bambuyisela bona la bazombeka ngahlala la ehlathini
ngahlala la ehlathini ngelinye ilanga lo Bhongoza utholo so wasegulelwa unkosikazi wakhe wagulelwa unkosikazi wakhe wangenwa umhlafu sebeleni walidla ibele hayi ushebe hayi lahleka ibele lomlungu lasala la ugebhezi bamthatha umlungu bamisa ezibhedlela lapha lo mlungu wayisuka eZimbabwe bamisa kuzo zonke izibhedlela wehluleleka wayesethi lo mlungu hayi ukhona lo muntu owanisa izulu kwadwala imfula lo shembe wakhe mhlawumbe ngamsiza lo nkosikazi wayesethi lo mlungu umlandele basebeza bezomlanda ngathi hayi ngeke ngihambe ngemoto yethu ngisazocela izakazi zingiphekezele ngase ngicela abanye omama lamajati abakhamba emergency ngawo bavulele ngabathatha nababethala ekhaya abasana basaphindele labo bantu ngalelo langa emakhaya balala babe u5 balala bahlala la ngehlathini sase siyawela kwakukhona ingane zabafanyana zazincane zingakanyana zino 10 years 11 years 12 years omunye usihlalo khona la wesakhiwo sala ekhaya uphumlani babe khona no nabafana babalapha kwashongwe opi babe khona la ekhaya kungabafanyana njena ngase nguthatha lawo ngafana sawela nakho ngaphesheya lapha saya kubuleli ijathi lomlungu masifika khona safika sangena esangweni ase sishaya isigubhu kasishaba lapha ngaleso sikhathi uboshwe izandla nenyama bathi hayisoboshwa kanti beshaya abafana basishaya isigubhu washaya imbongo sazimbili imbongo bayishaya imbongo kwaqhamuka amaphoyisa ndawo zonke bathi kwezenjani la babangumsindo wathi lo mlungu hayi babizwe yini bayeke sase siyangena masifika endlini awungena nje endlini nomlungu ngangena mina ngase ngiyangena endlini nomlungu kunokhapela kahle bathi sofa angena ngaya kunkosikazi womlungu ehleze usofa ngathi bamehlise bembele phansi bembele phansi ngase ngithi umama bamngonga ngase ngahlabelela baba wethu Hasiyathandaza thanda ngompheshana shem nangumlungu kodwa okukhulu kunakho konke Nkosi ngikhombisa ukuthi wena uNkulunkulu umnikazi wale yanda hayi saqeda ngase ngithi babeka amanzi athi awubuyisa iditholi ngase ngithathe uboko lwami ngase ngagofuza amanzi ngase ngithathe ivaselina ngawukha ngawufaka phakathi emanzini ngase ngiyawubonda nalamanzi ngase ngithi mgezeni bamgeza babesula kahle ngase ngithi thatha lo vaselina niwufake kulo mgodi bawufaka lo vaselina wagcwala ngase ngithatha isipunu ngase ngisula kahle wolingana ibele lonke ngase ngithatha inansuka kamama Mbuyazi ngase ngithi mbopheni ngayo kwamama ngase ngitshela lo mlungu ngathi ningayiqaqi lena nsuka kusukela namhlanje nakusasa nangale uyasuku niyoyiqaqa ngosuku lesine bayiyeka lena nsuku umlungu wona ngempela bamhlonipha wakwenza lokho engushiloko wangayiqaqa lena nsuku wathi ngosuku lwesine ekuseni wayiqaqa kwathola ukuthi ibele lomlungu ligcwele lo basili usuphenduke wayinyama wathi kuseni nakusasa wasefika lo mlungu la hamba encini wangithola wathi hayi shembe wakho ngisafisa ukumbona lo shembe
athi uzombona ungajahi uzombona kuthe ngelinye ilanga kuyisonto kanti ushembe uzophila imidilingwane ilanga lamalanga uMasikode nabathola baholisa ngomsebenzi ngelanga wayesedibela kulomuntu ushembe lo muthi lo umlungu wambona ushembe ebhele phezulu esihlahleni efaka isigqoko esimnyama amahlombe ehlangene nezihlathi ubuphelele media kwaze kwazi insuku ezintathu embona lo mlungu lo shembe wayesesa lo mlungu wathi kimi kunomuntu ongihluphayo ubona kuphela abekho abanye abelungu abambona ngisho unkosikazi wami akambona ubona kuphela siphi isihlabelelo lokhu kwakho nekuphathayo ngathi nawe wasethi kuyisala ngasinyanika wayesekubuka wasithi nawo lo muntu hayi ngathi kulungile angangasa ngizangibona nawe kodwa yena ukhona wahamba lo mlungu kwathi tukutuku ehambile lo mlungu wasifika ushembe uthi ngolenkosi zayo kulo muzi bafika kahlala la esihlahleni kwenza umsebenzi wakhe wokwaqeda wayesesala nenkosi zayo yasihlalele lesibanze esizweni la esihlahleni mase ngiyaphuma nami sengiyahamba ngishona ngale dokodweni ithe ngingale dokodweni nangu umlungu eqhamuka esa eseshiya imoto ngalesamweni hamba ngenyama phethe icathulo ngezandla wayesethi umfana umlungu uyakufuna uthi ufuna ukubona usuyile emthwalo oshela khona athi uphi wathi nami mase ngihamba ngiyabuya mase ngiyamthatha mase ngiyana kumfundisi ucela mfundisi nangu umlungu uthi ufuna ukubona oshela wathi ucele Mshumayeli thatha umngane wakho umlise kuphela mina ngihamba yabona ngiyahla babehla nomnewethu umfundisi wala ekhaya wathi uyambona ngiyahla thatha umngane wakho umlise kuphela hayi asingiyamthatha ngathi ngila let officer ngabikho kwakunesihlahla esasingale kwakupaka indoda kwakuthiwa uMadeva Bovu ipake ngemoto lapha yasiyafika lesizwa mangisidlula kuyona yathi Mshumayeli umisa phela lo mlungu ngathi mina ngiyisa kuphela wathi ayenziwa lento la ekhaya umlungu akayi kushembe ngadlulanga kithi ithini sihamba noshembe ngithi naye wethulile kumfundisi wala ekhaya yena indaba umfundisi wakho kahambe noshembe ithini esihamba noshembe ithini esihamba noshembe umali uzofika tolike sikhuluma lento silapha asikhulumi kakhulu sikhuluma kancane hlezi siwane la sibuwane hayi sesi athi mfundisi hayi ngiyaxolisa ngicela ugqoke ke sami wasithatha ingubo yakhe waseyifaka sasesiyenza sibathathu sangena masifika la wasesubeleni afika methula umlungu manje semethulile bese xoxa lo mlungu noshembe ngesibhuno ushembe bese ephendula ngesibhuno kanti uMadevu uwazi singisi isibhuno kansana sesingongqimi sobabili yini ngongqimi ongcono ngoba ngiyezwa ukuthiwani uMadevu akezwa foko hayi abona umlungu uthi kanti ushembe uyasazi isibhuno bakhuluma ngesifuno azi ushembe afuna isihlawelelo lomlungu ushembe asikhiphe ingane imnikeze ebese esiphakamisa kanjalo ushembe ebese yakhomba lomlungu ukuthi umuphi umuntu owayebonakala phezu kwesihlalo bese sithi yasasibuleli ubaba hayi bakhuluma hayi umbuso ngesibolo
yasesulwini abonge uMlungu isibulo sisukume sihamba sithi masiphuma la eSamuel nansi ingane pheluke uyabuyeza baba mbuyele kushela Nkosi yamakhosi awukasimeseni ngiyemesaba ushembe usondela ngethanda ngiyasaba wanginikeza into enhle kabi ushembe wanginikeza ukuthi wathi kimi uyabona uma ufika kuleti esitafula mfana ungaceli into enye ucela ukuphila kuphela yingakho ungahluki nje ukuya kushela ebese ushembe Shumayeli baba ubeyaphi baba Nkosi yamakhosi ubesiphekezela baba Shumayeli baba ubeyaphi lo ayipho ineswe lento yasesulwini liphansi cha baba ubesiphekezela baba Shumayeli baba umshumayeli wena baba abantu bashumayela manga cha baba ubeyaphi lo awu baba bezotolika Nkosi yamakhosi ayingasaba ukukhatha ubezotolika baba ubezotolika baba ezotolika baba the uzotolukela ushela Nkosi ukuqhamuka inkawu embili lapha zesa lezi nkawu zithe uma zidla kulesi sihlahla ushele bebonakala kuso kunegqumana zaseziyama zaphakama zathi zabuka le iningizimu kwaqhamuka ezintathu ngapha zaseziyahlangana zaba u5 zaseyibanga umsindo yasesukuma into ezizulima ngenyawo yaphendula isihlalo yasibhekisa kuzo yaseyibuka zabanga umsindo Shumayeli baba zenzani lezi nkawu baba Nkosi yamakhosi xabene baba xabene Shumayeli baba ixabene Nkosi yamakhosi singamaqembu baba khona iqembu la ngapha khona la ngapha khona la ngapha khona langana baba zinwepha lengazuyibona eyigcina isifile athi cha Shumayeli lezi siyakhuluma yasithini cha baba ngasi lezi ekhamba ngapha sitshela lezi ekhamba ngapha ngamadoda lezi ekhamba ngapha abesimame zitshela lezi ezimbili ekhamba ngapha ukuthi ingane yazo isibanjwe inyoka ngapha ehlathini kodwa sengikhulumile nazo ngayitshela ukuthi ngizohamba ngotshela inyoka ukuthi ayidedele ingane ayiphindele emfazilana kushishela hayi sinonkulunkulu Shumayeli baba zibuke zasisuka leseyintathu akhethima ibhekele nyanya zisihlezi iziqoshela nyanya Shumayeli baba wayibuka ezoqhubeka zobe zingaki kusubuka le yesine ukuthi izobe njani izobe imani nephu uboya kuvokomele kuphuma emlonyeni wenyoka inyoka kanti iyithela ngamathe yeze bishelelele kodwa ngikhiphile hayi zabuye ngawo seziwu4 uma seyihlangana lapha seziwu6 baseyiphila ngomsindo Saphamsanda sisule tomato saphamsanda sisuze kusenze sokunxele saphamsanda sisulwini sathi sasisukuma asesiphendula isihlalo asesibheka enyakatho wayesethi Nkosi ngibusise sase siyasuka inkawu sajomba ibhekele eziwu6 kanti shene hayi uNkulunkulu
izosukuma la ingene endlini manje isuke endlini iyangithatha ihamba nami siyazi ngabikho zonke lezi zinto kwakhona into eyodwa la kwakuyi sasimbili kwakuyile yena athi bese kuba yile yakhe sasa sijika ngale ngemuva phethe sambelela esesikoshi ngokubomvu base siyahamba base besukuma okizo bathi basilandela yasiyaphenduka into yasesukweni yathi uyaphi lo wasiyaphenduka wathi baba sibona usithela ngapha asazi ukuthi baba usithela ngapha kuzokwenzekala wathi suka buyela emuva base beyahlehla babuyela emuva sase siyahamba sobabili sasithela ngale osokwakhiwa khona izindlu zo anti wafika lapho watomamlela wathi la Mshumayeli yakhile waphila wathi qhubeka waphila watomamlela wathi lapha yakhile uma seyiphelele lezi zindlu usiki uzomtshela engilethe umhlangano la ekhaya uma sizakha ke lezi zindlu sehambile sasala sazakha zaziziflat bakhumbula omama benetha la ngo2017 kulezo flat sebenetha ngaphansi konyasi sizakhe lezi zindlu sasifaka ukuthayela phezulu ziphele bese ngiyahamba ngiyakushembe ekuseni ngiyombekela izinto seyiphelile usengawulethe umhlangano njengesilakhe sezintathu izindlu manje hayi mangifika kumama Maseko Shumayeli wafika kabi selokhu efikile ewasesukweni lapha akaphuma kamuhle Nkosi sekunikela mama hayi anikeli ngala uhambe uyobika ngoba kwasho yena mhlawumbe engabazwela hambe manje ibuye ithi uthe others nenhlanhla Shumayeli ithi isulu was bese ngahamba yakhona afika ngivela ngoChristu nyama yehle ingane awusibone silwane sehla phezulu silandele ingane ngemuva sehla sithi sesithe sesithathu bese siyahamba Shumayeli baba sofikile baba fikatile zelo baba senikatile Nkosi wayesekhuphula umleza wangenhlanye khuphula ipejana umleza waqoqile umnyama ngathi insizwe bodwa bese phinde khuphula ngenhlanye awunalutho athi lo mlenze unjani Shumayeli ithi baba lona ngalutho lo wana ke baba yakuqoqile Nkosi yamakhosi umnyama baba athi lento oyibona ayenziwa zidaba ayenziwa zinkomo ayenziwa ngabantu abangakholwa yenziwa ngabantu endibanikeza inkomo zabo endibathengela imoto endibanikeza ingane endibakhela imisi endibanikeza umsebenzi ayibona ababenzeli baba Shumayeli angisawufika mina empuza ngenyama hey angazi ngoba kuyinhlanhla tshela ushebe mhlawumbe uyahamba angisawufika mina empuza ngenyama sekufika ngomoya kodwa ukhona ozofika empuza fikile bona
ngisawufika ngenyama kodwa khona hayi ngaba nesibili ngase ngiyabuza neso baba besho wathi ngelilanga ngoba umbuzo she hayi ungezwa ngoba ngawubuza usukubuza lo Usuthi lo. Ngicela buza kimi. Mase ngiyabuza. Hawu. Uyambona kanjani? Mhla ngihamba khona mfana. Uyosakuwe ukhombise lo uzofika ebuza. Baba. Hayi, mhla uthingo luhambakho emhlabeni lushintsha ibhanji lwafika kimi bathi bememezela bethi inkonzo ayikho ayizibabikho besungeza abantu basemhlabeni bekhuluma ukuthi inkonzo ayizibabikho yasiyafika into yasezulwini yayihamba ngebhanoyi open kuphela mangalele ngambhekile izinto zala ekhaya ayona iphupho ushekile fika ke emakhulumeni nami ibhekile emini futhi ayibusuku base liyafika leli ibhanoyi wafika libeka la wasedibele asengiyadibele sahamba sasofika olwandle isichimini masifika kwesichimi wasefika empaka leli ibhanoyi wasekuthi la eduyiswa khona wayese araba ngesandla wathi uyabona ingane bengade ibhale amagama lo bese yabacishe abathini wayisenza njalo wasithi ufuna ukukhombisa ukuthi lo ozofika hlale lapha akazokucela umuntu ekhanseli uzongibona ngoba konke okula okuyistadi nani nokuliphakamisa leli bhanoyi lisuke uzofika azenzele yena akazokhonjwa ntamfuna ngicela lwase liyasuka uthi ngoluyahamba ngase ngiyasala ngedwa kuleli bhanoyi ave siyakhamba into ezesulwini yaqoqa iqhamuqa isporting esisikoshi neshirt elimhlophe elinama-straps amnyama la ngaphambili nebhulukwe elimnyama yasiyesa yafika yagibela kuleli bhanoyi yasithi ukuthele baba ngathi ubaba uthe wena uzofika ebuza wathi he ubeqinisile mina ngizofika ebuza kufika ubani namhlanje yasisondela kuleli bhanoyi yafike yathi ngomoya kwafika isitati yaphinde yathi ngomoya kwafika igiya ofaka imino kanje uma usususa yaphinda yathi ngomoya kwafika okunye ngangikwazi kuneyiphambanyana yaphinda yathi ngomoya kwavela ichachaza nelibomvana kodwa liyatobozeka yasiyama yalibuka yasithika usitati yase yasuka ibhanoyi landiza leli ibhanoyi lezofika la kuhlala khona amakhosazana ebuhleni yase liyahlala phansi yasiyetha into esizulweni yathi yasehle mfana asasiyehla ngase ngiyaguqa kwasekuqhamuka uthi hamba phambili nemathungu kwakuyinyanga isonto nema-3 kuyilanga kunema-4 kwakubhombela bathi mabephuma esangweni elingena amakhosazana lase liyaguqa uthi lasiyaguqa inyanga isonto bangaguqa ababili wayesethi hawu baba nawe pho uyangiguqela kwasekuphelile inyanga isonto yathi kufanele siguqe thina sikhombisa abantu basemhlabeni ukuthi umuntu osezoguqela emhlabeni obani uma singaguqi thina abantu basemhlabeni bayaguqa wayesethi wayesethi Mshumayeli tshela usibani wamsho ngegama wathi tshela usibani senolikhohliwe amemeze isonto wabe selimemeza isonto ngamtshela lo ngangithunywa kuyena waselimemeza isonto yasiyaphela lebhayisikopo emehlweni kuzomenyezwa igama mina ngiliphethe limenyezwa igama mina ngiliphethe
batshela ihlabelelo mina ngiphethe igama elilodwa uNyathi Jesu. Isikhathi Nkosi yamakhosi. Yamitheka baba. Intombi. Insizwa ziwu-5 zishele intombi yakwamthembu zizodwa. Zishele lentombi khona isithini nje esisodwa sigqoka ama-apoloni sisebenza sishawa umoba. Lezi zisebenza emakhishini eziwu-4 ezifika la entombini zishele ngamagama le yansizwa leya egqoka i-overall. Yahlala intombi awuyahamba yawuqoma isithini. Sayithatha isithini intombi yakwamthembu la airport. Yahamba yomisa iduku. Sasala lezi oswenka abawu-4 abafika beshele ngegama lomuntu. Ithele kukhisimuzi khona la eMandazini lapha nase-airport lasebeyamisha ihlahla. Hayi basebeletha izipho bayiletha izipho bayibeka ngaphansi kwehlahla zikakhisimuzi. Kukhona abaculakho kanti nalesi sithingithingi esiqonyiwe naso sikhona naso sizocula. Yawusho wena uboni futhi. Nalesi sithingithingi esigqoka abaloni naso sizoba khona. Asiyigqokile abaloni namhlanje siswenkile abasiboni. Base bengena labo bo4 becula isicothameni. Bacula baqeda. Sase siyangena isithingithingi esigqoka abaloni. Namhlanje asigqokile ukuthi abasiboni. Sase siyacula. Sathi intombi mayiqoma. Iqoma la ithanda khona. Sithi ibhodi musukulo. Ngoba intombi ikhetha emthandayo. Intombi iqomile Nkosi. Iqomela ithanda khona. Ulolani bo wena ngoba intombi ikhetha emthandayo. Intombi iqoma impuza ngoba ibithanda ukuzoqoma impuza. Awuneshe ngaxoxa ukuze ngalomusi wakho. Nkosi yamakhosi. Ngicela ukuyisela esihlalweni sasesulweni. Umsebenzi wakho baba. Lapho ngithele ngakhuluma ngeza amaphutha njengomngane. Thethele leshembo imali. Nkosi usekusifile. Ubuphelele media.